too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo BIast afa na me recommend emamo too much GH. Okay, abusiafo ene adofonom mema obibia akwaba ede aba too much GHS so mejidi ye panse wo bibiara eho eye na nyame ehwam sedane da munya ebreje adwa etie eye gano wahala dwumadi a munua ba ekwesi kapa mede ebesom mo ewo too much GH channel no eso na abusiafo se de mo amunim no enkrofo miensa bi maya miensa omo wo secular music omo wo hip life omo wo rap side ne won koneba omo magana hanom se obi anya aso we sori na odene this song about we dia na we ba na odene dia ba we ba na odene dia ba wo so me che eye Sista Afia Freda rhymes na Eno Barony ni nyina estarte e di Sista Afia ene Eno Barony na Freda rhymes no ho ebejim na ene dey nipa wa ba be kasa a blast wo mo acheche na dwen e di ache wo hu ni se de omo ye no nyansa bia enim na enya de so se de fosodie bia ebre eye oman Ghana ene wo mo ankasa emu na abusiafo mo maye mbonra ensem no emu fela Makafui ena enede wo chese wo de enkrofo ya to apawa so ehoro wo mo esre eye Eno Barony Sista Afia eni Freda rhymes se de midi kan ekan ye no enkrofo we eye wo mo na wo twa na bosum ya yesi mu after the lifting of the lockdown no omo ba eye abonten Sista Afia de this song eba ye WMT Freda rhymes KMT ba ye Eno Barony de eye rap goddess ena Sista Afia so de eye you godness ebebe so na de choto kra Eno Barony dia wo releasing na nsenyam de say ya this is so tiom guy with medical medical na fela so kokko pm wo stage so ebusa wo mo sensem wo mo edi etu eja ese hwe omun bifi ade a emfesika embre wo mo bifi ade a chese emfa impuntu anase emma wo mo enkoso ewo abrabom they don't be petty people ade emfesika mba de enya de self womo eye na omo we de nkenim se asa eno ano na se na kwakosi afide felase debi o me ma asem we enkonkoda de biara eda me kenya asem no na chese efunu ayesie na yasa kwakotu pre kwakotu na efuntum wo bia enu wo bia tie ne nsa da ha ne nan da ha ne watete wo mo apansam wo na ne nsem a wodi atu edwanom ena wo kiremu ese female artist no and asa womo ebonyum no enka se enyuma womo ebo no se ebo womo ama womo sell womo wana se brand womo ama womo enya deals ne abe ambassadors for some contract bi mpodia anka ebeye bi by se wo be de se wo be bi fi wo na afa wo be wiem wo be kwakwa tena fie na enchewe na abawie wo be kwakwa tena fie na chese de wo kwandro no eno na wudie no wo hu ne se enye bi eno nti wo de call ne Twitter page so ko Twitter ye ese senseless people misspending their energy for no reward. Fame without money is useless. We ending in some more wodi etu edwana chese one more Sista Afia Eno Barony and Freda rhymes are senseless omuni adwen wo ma adwen no achim chese ayira efri wo mo sister ni mu enti enyoma wo mo ebo ene nyoma ekoso ni nyina no empty barrels and making noise no e Ghana ha de ema yento hu wo mo se wo mo energy wo ma didi amen wo ma kwa energy drink wo ma kwa tete abetie ne ayi bia di banku bia di no manya energy eno mu hu de wo mo de yem agem wo ho metim di akwa yes sasa na de wo so wo ne so atimi atiem du e chese oba build up so build up no wo mo agya ye no ade ato hon eno ma yo ma din se wo mo ade ebe bi fi wo mo nto hu ne se fame without money dia omo ye edi agi womo edin wamu nim se beef de mema ne beef ya wo beef ya odi nya kolabo
obi fi ya ode koye ambassador de ama campaign bi wo bi fi ya wo de enya big contract na so we mu dem wo mu bi fi wo mu bi fi no na wo mu din na chese wo mu ese no na wo mu din na chese Ghana fo ehunu keke na so emfasika bia emba wo mu botom to hu de sem wo mu bi fa na se entokwa ekoso e was Freda rhymes Eno Barony any Sista Afia wo mu ntem is fame without money and it is useless nyanse ebia enim emfa bibi papa bia emba na ye nuaba no ede ensem no etu de hu ne se Sista Afia ene Freda rhymes ne Eno Barony wo mu beef no je se wo mo de emma wo mo agi wo mo di keke na emfa sika emba no Ghana fo bi no mo so etwen wo mo adwen ekoho ma wo mo so etimi de wo mo adwen kire etu edwa na se de mo mo nim na abaya ne nsam a wo kan so de no kwem true fact no even though say ye wo hanom getting famous no ade a ehu enya as a celebrity no so wo be famous na ehu enya pam ba wo be famous a wonya sika wo mu ana se emfa sika embra wo de na chete wo nyanse bia enim enti dodo na support ensem am fela ede etu edwa no na eno na ebiem so say aho hwe o ka say we ya can say ntokwa bia betimi do ho agimom because of say ya bo medical de enti wo so be so be beka bi na wo kra mpo adan ede na ye nya wo ede mpa na wo hwehwe say ye nya wo ntokwa we ntokwa wo baba be jina wa baba do nkrofo atan because of say wukunu di bem besides yambo medical di say medical just say edin no kan so otiom ayi enti say so otiom anya medical kwa na ti so otiom enya no kwa na ye so otiom ayi concept enya no kwa so na like etiti no so otiom den ya ko social media na wo people who stay in so otiom abenya nkrofo bebre enti we ni kwa so de hu agimwe ani ebinum adwencho wo mo ede ebai na abusua mo mayen konko gigi ebi nsoso ede a wo mo chocho ede etu edwa ye Jacob edia wode ebaye or see now dear you are talking for medical has he given you the words? Are you going to be for him? Are you going to release a day song for him? Because what you are saying there I don't get to say abayam others say medical ama lyrics biana Sebra be release for this microphone way and also be fair medical as they say we do jima wo be ka say and fame without money is useless na all how they say yebo wudi e mo ade wudi ekoko pie mu and na person yem fa won for the asem no ho e den plenty na wo person wo de wano atum enu to ba be sere microphone yi and as wo ba be twetwe wo mo aka wo mu enim ye nua ye oba ya enso ade a wo de e ba wo say ya santo gangalia oba okunfo na abekwa ma akunu wono so ede no ye Charles enso ede a wo de eba ye ose fella that is all these people are fighting but we don't know what they are gaining from it. Freda rhymes Eno Barony Sista Afia they are just doing all this just for hype and fame but there is not anything in it. They are not going to get any income out of this beef. So I think they should stop. You have to put sense into your friend Sista Afia's mind so that she will desist from this songs and also so edia what they ever no see the whole candidate no crem enti aya wo yonko brabo no aya Sista Afia no numum e na kone nchen ene no enko kasa na kanya se bitunitim na aya wono na den tokwa ne bae no enti won free mu na wo free mu a aya den ya Freda ono obepe ne ba bi atenam eno ono so bete ada because wo mu nyina aya nwumwe ya ene ba ya na se Sista Afia ene de sansem we nyina ba ye nto wo de wo mo ho agimu ebie ye ne abi nso so ede awode e ba ye osem I beg this one there is not your it's not for you. Please keep quiet over there. We didn't invite you into this. Don't come and mock anyone. And now you want to be in the beef also. And also so Eddie no say hey, where the fata will come on to poor baby tina. Now don't cry and chine krank why them we body we and our beef is also person no do mujimubi.
wo person so be release anyuma na so person odi beje hype ni bi dent na wo person kasa fa kasa wo kasa yi a wo de wanu abetu no wo person wo susu yembo wudin ebi because wo say wudin akwakoda wo ware ye yembo wudin enti wo be pe bibi aka say de be kasa medical yere fela na je say wo susu din e kwenti wo cramp no de wo ye no e hype na ebi we ene adwentra ebebetu edwa efa eye Fela Makafui ne seria na za twetwe a wo twetwe Sista Afia Eno Barony any Freda ranks efa wo mo de song na wo mo ntokwa wo mo ekwo no hu no say fame without money is useless na wo ne ya adwen wo sha oye amfato ho fa mema ne de no wo sha mema beef a wo mo beef ene emai wo no soso de wo mo ye ya utimu say emma ne they at lost because omunya bibia emfrim and I who is saying, wow, wo fie, wow, shame, wow, tie me for a channel, ebra, too much GH. Mrs. Awonya ya, subscribe, FMI, over too much GH, but a red bar no ever honor, whom ya son, when me about now at that channel, now wait me any notification, anytime be a be uploading video, be a so share from my bush for our all the social media platform. Now follow ye, our Instagram page at too much GH _ now I drink chebia one all day at 2 Eja na emrepem no making kind ede am meeting any clear sikapa dasane yebesane shia